nitwa igihugu tarisisi. Witwa igihugu tarisisi. Igihugu tarisisi. Kagaye igipeye. Terekaho rwose. Turata u Rwanda rwacu dusingiza u Rwanda rwatubyaye. Perezida wacu ni umubyeyi dukundira gukundana warukunda b'i Rwanda akaba umubyeyi mukuru w'imena mu Banyarwanda. Ni intwarane mu Rwanda yamamaye mu mahanga ntaragacogora mu ngabo. Ongerijwe. Urukundo yarushize imbere amahoro yagize imbere abarezi n'indera amashari kumwe n'abahungu babyirukanye. Nizita bimfura u Rwanda rubyaye ikirezi ubugira neza bwo batumye yiga abantu yasi. Yafashe indege y'u Rwanda mu kirere havuga ikirere mu kibuga hasigara impundu. Yagiye muri Afrika y'Epfo irondera mu Bwongereza bamubonye barishimye New York Washington bakarusha. Yego. Bati ko twoyinyifatira n'urukundo tukabona busana umubyeyi mukuru w'imena mu Banyarwanda. Batubivuza ntabebesha n'injorogero rw'ibanze ari muhure bazana amata n'ubuki guverinoma y'Abanyarwanda ni kubishaka umubano wose u Rwanda n'amahanga Abanyarwanda twuze umwe twese. Colonialiste bagashaka bagataranya imiryango twabamaganye rugikubita dukundane neza ivyo yabigishwa n'umutabazi w'inkubito ntazi kuvuna inkiko nk'abatagira inkindira umubyeyi wemeye guhuza Abanyarwanda niko yabivuze imvugo niyo ngiro yasishiriza inkiko gacaca ngo zirenganura abarengana zishira imfubyi n'abapfakaza urubanza Abanyarwanda bamushimira iyo ntambwe abanyamahanga bamushimira iyo ntera bamuhimpamyamye w'ikirenga kubera imiyoborere myiza nibari bamuhimpamye w'ikirenga Ikigali muri kapitali muri village Rugwiro bamuhimpamye w'ikirenga Kampala muri Uganda bamuhimpamye w'ikirenga bamwambe ku midari ishimwe Dar es Salaam muri Tanzania niko byagenze Accra muri Harare muri Zimbabwe Dubai muri Asia muri Conakry iraba muri Cameroon muri kaminuza ya Casablanca bamuhimpamye w'ikirenga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri California wabadani force nyiramacibiri bamuhimpamye Perezida we uruwacu turaba twaragutoye tuzahora tugutora ijana ku ijana indero niye Abanyarwanda Rwanda ba FPR inkotanyi nimba nambe abakuru niyo ndahawiro gakondo ni nkubito y'abatakitwa rukikana hama intwari tabariza gutwabara rukomeye wenda rutazambaza ingabo zambaye inkindi kireze imbere ya twese umubyeyi rutava ku mugambi ntigunga mu bagabo nirugereza abagira ubwoba ni rutatanya abaduteye ingumiza abaduhongeyo ingabo z'igikuzi kamukundira ubugabo ni intwarane yo gutabara aho rukomeye yabigaragarije mu ntara Darfur muri Sudan muri Haiti ibambwe muri Central Africa n'imopoto muri Mozambique mu ntara Katari Boda aho yakoze ryizi habagabo ariko mwe n'intwari abatarutinya basaba b'i Rwanda maze Republika inshamiko kandi abanyamahanga bamukurira ingofero termine adiza ndagije mvuga uvuze ngo iki termine adiza yego ndagije mvuga nti hakaba Perezida wa Republika Paul Kagame Salomo Imana mubwenye bwo kuyobora igihugu cy'Abanyarwanda no kubana n'amahanga harako ba minister n'abagize guverinoma n'inamishinga amategeko imitwe yo barizo ntwa za Rwanda harakabaho ingabo z'igihugu zaruharaniye u Rwanda rugeze Rwanda rugiye kuva ku ikarita y'isi zikarusubiza mu gitero kuko rwahoze mbere y'abakoloni harakabaho ubutabera nta cyakidahara uburezi n'ubuzima n'ubuhinzi harakabaho bagavana bose bo mu Rwanda kugeza ku bakuru n'imidugudu n'abanyesibo urakoze cyane termina impundu mu Rwanda hose urakoze cyane impundu kwa Perezida wa Republika twese impundu wacu Abanyarwanda batubona batugamba ibirungi n'ibiture abo kwishima munonga imwishira munezwe kubera imirire myiza Perezida wacu urakoze munyamakuru urakoze